abachirwa pakasikabeza mai nakugamba hati watsiya mujani independence yeah hati noreba Uganda ku yahitegekere ijana habaho impinda hinduka ombyentambura kurwo mwanya kuzumugundi nojuke gari zitu za kabanza zirigere ezemiti za nyukuri twargaho twaza za hero za bayuni twari turiyaho hiza pichi abanza ma pichi beta katama bajaji kariya kabe ati twargira nganta ka customer ho kwa muzukagaza ayo nyamuringo munteze mani so hati bemwa habyize empinda hinduka izire neba ho mu Uganda ombyentambura nashokota transport ni okwija okwa pichi okwiha abantu omwanya kubato mugundi kandi kabihamu mbeno irukikabura hamo yakora business yatungura entasa y'abantu yatwara abana amashomero education nimango bapicha abantu batwara abana bije munonga amashomero so no supporting education supporting ebyubuhinji no burisa n'abantu bayido bakaruguma town bakobya bazuma town exactly so ebyubuhinji no burisa no transporting ebyokurya waza nkakora no hari umukasheshe no shanga pichizi rozire ebyokurya by'abantu wabori nkarwa wizwera ho mukasheshe 11 no shanga pichizi n'amatezi koretera abantu mu town so mbweni pichi n'ekintu kikuru munonga kandi empinda hinduke bireho Uganda erebere okuruga twetegeka then hatiza TV West ni twe ahantu tutahire mutukagira ngo abantu aba boda boda nabakuru umurumo mu munonga kandi umurumo muhanga kuko wahurira nabatwara abana amashomero nabatwara abantu byo kurya nabakora buri kimwe cyo nabatwara abantu bamirimo yawe itagiye mwenemo so itunga TV West ni kibanchi tukwata ho munonga okusima abantu abananshi okunyweza enkoragana yitu nabo akireba okunyweza enkoragana yitu nabo agwo atafari nasho muganda umurimo nyankore oguba kuteka ahantunguka yamaka ahantunguka yendembo ahantunguka y'ibwegese nana abutura bw'abantu abutubantura nabo so izoberiyo ya independence itunga TV West twine ibintu bishatu bikuru munonga bituza gukora izoberi TV West na Radio West tukuza kora Independence Day mukasheshe kari munonga arwishomero rya government ero kweta Bishop Stewart Primary School ero kushanga muri mbara city naryo wanoza buremba ahansi ya university aho ishomereri tuzakora yo campaign iyo kubyara emiti y'ibijuma abo kintu tubyara emiti y'ibijuma ntwenda koreka iminyeto na nabana bato ngo okurinda amagara gawe ni cikuru kandi no kurinda ubuhangwa bwese ni cikuru so aba Bishop Stewart Primary twitebekanise twakwatanisa nabo ntuza kubyara imiti kinana y'ibijuma fruit trees bo batebekanisa tukuza kugibyara kandi hurureji niyo kwenda ngo twereka abana muri kirungi munongo kubyibijuma ukagira amagara maronji kandi kirungi munongo kubyara imiti ukagaruka karinda ubuhangwa bwese ibyo mukuru neza kuberi Bishop Stewart Primary School umubiro wakasheshe kutandukana na Shahina then wanyuma twargayo nuko twino mpira gwitu ugutukuza kuzana na naba kuvuga boda boda omurumba city bakwatanisa aba north aba south bon nza kuba tuzana nabo ompira ubwo mukago tikwenda batera umuntu kuguruba kurebera umwanya no kuzurera ngo abo kuba abantu benda kutebagora ningashi bituntu baraganisa tukuza kuzana abo kumpira nubwo mukago so nukuza kubagurihi Global High School ero kushangwa omutawuni abarukwijuka je mbarra ahabiri harumbarra seke yakare ombizibe by'abahinda aho rero cyaye cyifecho yabare ibare aho mpira ntugura biguri kandi ikindi cyafaye cyo mpira ugo nukuza kuba nugurekwa butunu TV West n'abahagize nsakwa so mbwe n'abahagize abarukabare abahagize abarutoro konka bari mbarra imiti kwenda muza TV abo nyenda ngumwije nabwo nabanza bafana basafite babije umanyizo nizo yamana so abantu abarumbarra ndikwenda ngo mutekeho TV neza abantu abar Dubai baremba rebera New Vision app yitu TV neza abantu abarutoro neza abantu abarukabare abarumbarra okutahamu n'ubusha murereke ngo mwija mwayereyo umupira ogu nimwe babareba TV koze kamera nza kubaza gakishaye babareba TV aturukushemerwa na nabavugi bitwa bonde no of course twaheza kurugaho umwabazi ntuza kushuma ada cave bar
ahikanda bada Cave Bar nabo batebekanise okushemeza abantu bitu abatwasiba nabo baboda boda n'abandi ubona bahagize bitu kushemerwa nabona na live band n'abishongozi kandi bukutahamu no kwagusha washireba so mbwenu kwitegeka TV West niko yakureta n'amatwenje muri mbarra niko kuza kugenda kandi ubukoso mukwetegeka ko mukutebeka sibyona tube twine ba partners bitu abantu abatwirire unashika ba sponsor na partners abahurire kure ngushi cyagenda umisho no twinira ba GBK yes hayina namati iwe gakubagije abantu wijura hati n'aba GBK twine of course na Cool Sounds endongoro gogoma nije kubira wacha yaho iri kuriturana abakazi basigiye abana so ikirabe kiri hariya n'ekindi so ntweta abantu mwena bari muri mbarana n'imyanya yitorire mbarra city okwija mukerebera umupiro go kuza kubaguriye go mukago hagati y'abakozi ba TV na radio abantu babo kunda bamushana babisinsino bapato n'uguresi bona ba Vincent Mujurizi bona botakarebaga abakozi ba TV West kureba kubareba butunu no makuba kuza TV babanza babataho makeup na kina so izo berebere na no kene to kurra radio ibotaka murebaga umushija n'umuringwa nakomaka kure so abantu abona botaka barebaga busobwa ntama izoba niryo sotoka mpora oyizira cyayo kutaha muno bushatagiro wagambaho oyemerera nshondemwe orebeke mukandi wareba warorebe kugenda umisho umukunda kwakira ninye nakira we bare ihurejo amazina babanze bakomenya amazina umushi umwinaha ni Bahat Alex kandi nija agwatumusime ni motorcycles tuguze piki ko babagambire ngo TV West na Radio West bakwantu bazana n'aba boda boda hati tunita aba boda boda abakuguza pichezo kandi tushangwa omutawuni yambarra amahembe gente nyinaho arabari amo no tushangwa omukuru wa boda nakwakira chairman ninye nakirase umuntu Kenneth na nyirashemerwa manager Santana we bari kushitamanito mu studio amazina ntuyabo listara ubeni cha paso no wavuji ba boda boda zona eziriyo muri mbarra city south division kandi stage yanje ni shangwa alliance konka no kunda no kushemerwa hamwe kwatanise ya TV na Radio West hagati yanyu na boda boda yitu yes nishemerwa munonga okureba ngo TV West na Radio West okubasa kwishuka boda boda mukagesi yahihi manya bandi tuba kuchimanya station zizindi zizikuchimanya konka management eji tubasimira kimwe kandi muri abantu barungi natwabavuga no muhanda natwantu bareta haha studio TV West na Radio West hibiri ni mico mirungi ni mu advisinga ni mukunda abantu rero we mbwe Santana tinkumanya urahanga muhenzo nje yeba omwami Robin yes kwa noreba Uganda myaka nkaganire yasite nakuja kwa boda boda ekimongiro abako boda boda I think ni nka ya kabiri ninga transport ni nka ya kabiri omulyango culture bring abantu so chwere kita abanya-Uganda omukwetungura umukutunga imirimo oyiho cyane nyizi nazo kumanya of course arumye no nyanangambe bizo bagati atwakana manya Kenneth okwiba kwa boda boda mutaro mukweyoje izo cyari nizo kwazo no so konkana riba achievements za boda boda industry hati umwami Kenneth we bari niko kugira ngo boda boda tabakwenda ngo bachure ngo boda boda ni yaba first yatwara first priority okuhereza abantu emirimo no shahina bikiri kuteganisa konka right now boda boda hira abantu emirimo yashomesa abana yakuza abantu mu micwe no mitwarize when for sure mutwara gukubanza kukana bashituje mu rukwe uwe wao challenges zirimo kandi mpawo challenge yo kubanza no kutera inyuma challenge ya kabiri twagura piki tutakwebasage aharoni aza piki ko kwijarone izirahiguru hato shanga nkibana gishashuro ubundi natwara piki ya Aroni emyaka ebiri nkibana gishashuro mu mwaka gumwe baji kandi kuba rajibe ubundi companies zizira izo kutereza tekwenda kukimanya birya business
mwene muri yecu nkabenisha nko ku TV West na Radio West zakubasa kwijuka ngo boda tuyino mugasho nimwe company ze zigaba za roni one mutushara mishoro mutushara sente mwongere mukwatanise nitwe abantu ebituyino boda tubashuma konka noro umuntu yabateka cyo kujya mu bo bajeyizi konka abashuma bari yabajuramisha n'ubundi yaho mu studio nimba ni project man kitero namwe kugira ngo mwino musirikare otherwise nkabire ni intensa mu radio nshobora kucekinga apikiyanje konka aba management nungi urebe mu mwino musirikare challenges ni nyinshi omukuru babanga bayibangize Bahat Alex. Bayibangize mu ngezo companies zikagakaska none mu tracking device umuntu kweza abo twatya Uganda 62 cyo kimanyisa ngo shime kukiriyaringa hata kutwa sectinga ngo kumanage secting boda shime kwiha mu challenge zimwe na zimwe baziye companies zimwe kuzikweza za benyuma zibanza atwara pitches ninde kateka abantu some companies maybe zikora kugira ngo zikwaze mu tracking device we bare umwami Kenesi ikibuzo cy'uwambuza tinka kugira ngo shaheji ine company nemwe ingomanya iri kwasa gukora ikintu kejo konka nanye nacurireho amaboko kigamba abo ku example ya company nemwe kugira ngo kwikuka piki yasigaroza kujimarayo ngo pikeje bora so bembatekana ngo either nbo kugitwara ninga nabana bo kugitwara konka nyonkanye tinka ujya company eji kandi yitwite imitwarize yitu mazima tinka ngo twasa gukoresha education akibitwe ntwantereza abantu ngo batunguke uratware yibanja yagara ko gwa kabiri abe nagura kashi hatu washanga kana umuhereza uri kumutera ha mutwe mani yoni wenka nono yita okay good tani hatu kunga abantu this time yetabantu kandi tugambire igihe program yatani cyanka hi tuyatani cyanka hi tunka TV West tuyarga nebigere of course nore ko kubora nyine kandi we soro bugeni yes notekwa kuraro umurembo kandi abanyakora bafunga ko cyabo nyine so itentuza kuba turuho kutandukana mu kasheshe abakuru sounds nabakusetinga kare byuma byabo nitentuza kuba turuho ukoso mukasheshe munonga za kwa turu Bishop Stewart Primary School turi kubyara imiti na management irukwebe ishomero ya Bishop Stewart Primary School kasheshe kashaka inkesha twaho esha ina program yito ya Bishop Stewart na shahina kubyara imiti tukaiza nabo tukaganira nabo benda kwitaho nababazire kugira ngo bagezeho kugire bagamba hona n'abantu babo rero twargaho kandi nituza kubantu tuyija kunumbara omusite henyine turukuza aha umupira gwenyine nuguza ku free frame naza kugitera shaha 10 ningi 10 n'eshweka rero umupira nugugendo misho ntureba aratere goro nyinji ngoku umwamira ubeno ku yabagambire ngo batwetebe kanisize ko mbira ubeno we chairman wa boda riders aba Mbara City South so norang mobilization tujikozereje munonga kandi ubona ntubata muri shitinisa ahi barubona zonga zwana uvuga piki uryo muri Mbara City ukimanye ngo uryo muntu witu bara DPC yagishikaho umukoneri izo mwaziyo naba mwine DPC yagishikaho umukono pichinza kwa safe binekisha abambara global high school binekishayi so you drive in na pichi yawe then ujiparkinga higuru ngaho bakucara kuzanda volleyball so awuniya bere parking rero hata yoshuma kai ushuma mu kishayi konka park pichi we no jimanya twende umuntu bino ma pichi yawe kugira ngo atakabaho kutwareza tari yawe kandi atakare kishumuzo muri pichi so hariho gate kandi hija kuba hariho umukumi tari umuntu akushoboza pichi atari wajidasyamo so ibintu niyo ntebe kanse twineho kandi umukoro nkuko nanabagambire nukuza kuba nugore kwa live ahambe za TV West ibo ryo murumbara nyabora utataho TV ibitamburo izo yerebere na misho gawe abo kwa abantu babancendo barebe sa misho bamanyinga Kenneth iwararebero mushijo rukuba naza burinzu yone yakuza kutahamu abayimba koro mwango natekwa kwinamamo
umuntu ogora murebereho so neza kubera chance ya kujo kirebera Kenneth Audio ningamba na wa kandi umuntu wa hostingire president Yoweri Museveni yo ni posting abasabana ba president ubata ya kunoya niwe muntu wa hostingire kandi nabo tukatumine live both on radio and TV manyori we byafaye mani wabandize tarondizo rakikoze by the live no kuchikora live kuchikora both on radio and TV kandi se live chagakaho exactly konkaye bare abariyo ko abaturukize muje munyerebere ndakubona then banyuma mpira ntuza the cave bar baterekanise live band band nungikurwa Kampala kandi ufite hamwe no kwabusha twaruga mupira no kushuma keveri hi munonga no tambara ndebije rushuma warga mupira no rushuma utikanoza the cave bar ore bentebe kanise batwinireho ate bintu bigendo ngwena twena tugambara umukitinsa myano wanje Raban Kanyo director wa group na pizana zigume sparking bashuma the cave kuba hijira bazije bakarke baziyo kuba ko nugambara na exactly yes finally ikigambo cya muheru manager wame wa boda okay just one word name 20 okay yetaba boda ikigambo cyanje nangwa byakwebera byinshi ko kawe wanshabira kimwe kanga ndicyo yes nimbanza no kunga ba boda twene akonga n'abantu sunubisha wait minute ganos yes baza kwisha south yo bize bahagire no ninyetambara site yona hata onimba ningita north and the south divisions ikindi manager hantu tari no bakuba bisingira abantu bari iga kwisha namunonga ba boda Rwampara bari ready kwisha na nibanda karibenda kurwa yazibanda no kuzaba bari ready kurwa akuba nyowe nayitwagira aha TV mu ihangwe amasumo natungire mingi mweni nyeta abantu abatwehinguriza no buzakubaza amasaka ryantonde mwije tuzane na Radio West na TV West kandi nyeta buryomwe umushija umukazi nangwa timwe mwe umamikene sana ngenda nyeteho bakama banje ninza kutandikira roho nareba mu mpaka sebon tukwegomba nguburo kandi nyesiga nyoni kuremera habwe nshonga kindi kuremera hono wakimanya mu mpaka ho narebo Chakandi barita nyita ba kansarazi ba muceri ba tegefera mukama wanje jo mu mugabe ahizobe rya kibanze mukorohera aberi gihindure twatanisa n'aba TV West n'aba Radio West tubase kubagoroba okay good ikigambo cyawe mukuru webare ikigambo cya muheru nanye nimbaga nikundi kubeta ngo mwije ibiro mwenda tuze mu kishayi tururero mpira kandi mpira ugurabe kurije munonga kandi itwe kubunani bagambira ngo itwe tuguza piki oguhereza buruho uza kuba turuhera n'izoberyo wanonda piki uza kwandika waba urukwenda nke yaroni wija oyine mitono shanje netano nabe mababiri izoberyo tuza kuhereza piki nogenda nayo na wanonde yakashi in fact twakutabone display yazo no kwija bujaji boxers za kubaza ruhaho izoberyo manage it of course ni nsima Kenneth yebare munonga ni okutayisa yebare no gukora umurimo murungi gukwisa kitinisa ni nsima abantu tukora nabo na no push engage campaign anka Andrew Tshabe ariya digital platforms social media Katusabe Gerard urikumobilizing abazani na za training zona na timu yona buryo mwe no kwataho na ba chairman ba boda zo kuremba mobilizing ngumbyanga bitari mwe na nabavuji bakibona hibari nimba sima nimba kunda kandi tubendeza okore mirimo yabo mbuteka nturi organizinga itafari narishi omuganda go bari kuteka antunguka yihanga antunguka yorembo nkambara ebi byona ntubimanya kandi tubasimira kandi tubaraganisa unkija guma twatanisa nabo okureka ngo twabasa kwimbensi yitu twajiha omwanyo gwerumo twagiteko omwanyo gundi kandi omurungi Radio West kana katunyizi bigampure kandi ibi byona ntwanti ngo happy birthday Uganda Uganda ko nesimya nkaga nebiri kurguboye twaringa shuboye tegeka kumubwena nkaga nebiri so when really nsakwantsema nsakwantshemerwa kandi kukumanage gaba n'abagenzi baba twene nsakwa tukijumbire mu gukora ikintu cyitwa cy'abanyuganda so mwije mbarira kirabe kiriyo nzakona kireba abandebera TV ya Andrew muje mu ndebera na hacishayi ebero mwenda byukwezi okwikumi Independence Day mutakargo katugariki